Mara ngisho silongo mabathweza kuphiku. Ngibone ilanga selisigapile. Uzigapile. Sayibrazil. Yabona. Ngizobanikeza membership. Johnson. Johnson. Yawe cancel. Johnson umntana abakume beyalusandima amaphepha. Yafikile istart apha. Yeah. Bayisohlala Ihlala ku-RDP. Enqaba yaphakamisa izenke. Yabe ndikhaba amacako. Andali ixesha lijikile sanuvotela nina nifuna uvotela. Uzovotela boba. Andini nodini. Thomas uvotele basixelele uba bavotele abantu. Nixelela abantu ukuthi nivotele abantu. Abantu anithi ubuthi ngubani? Kanti ufuna ndiphinde nam ndithethe loo nto ingathi ndingumntwana ufa. Mina ngithi wena uthe banixelela uba nivotele into. Ya. Futhi manifika lapha bafike banixelela bathi uyabona safika thina ilihlatha mna ndifikele ehostel ngo-75 uyayazi ikhalanyoni ihostel iphomethe yami yasekhalanyoni ndaziswa yimpi apha ndafike ndahlala ehlathini ndazana esikhafulile ebendiye nasemsebenzini kwathi ngoba bendihlala lapha esada elokishini impahla zami zasinda. Yini abantu enilweni inkululeko? Hayi laba abahambile bayenza abantwana babuya laba bazothi isebenze bakakuhle abantu bakuthi yasabulela thatha naliphepha ba ujonga ngapho mawubona lapho uma uzothi ujonge le action essay uthi ungayifundi uyijonge udada wabona le enye ngizoza ngizovakashela uthatha le nje azohlala nobani hey binja leya awuyobani kunala kungakeni manje nasi ebantwini ngakho nangoko yiyo kade lomsi yekade no memele ngize ngizokufakela igate uzofaka umthetho yazi ifamily yami yathi ayifuni mkhupha ngenxa ntoni azokutha umbane and then ngumuntu omdala okwafaka umbane apha eMandela ndiwubhatala uyayibona inantsika le iRondebelt engisebenza phaa uvala kwe-iCal lapha emafemini ndayesenza amakontraki ndayedistrut usuka kwami edistrut ndayeniyasidala zange ndiphile ngobugebengu. Kodwa ke tata sithi ke basuse aba baphila ngobugebengu aba nibathanda yabona apha mina ngivotele apha ku right Abona futhi njani? Ngaloku mina. Hayi ngizokuvotela one action esengizovotela neNC Masimba ANC xolo bandithuise xolo. Hey xolo. Hayi ngicela ubamba ngesandla. Uqala ishuteni mabhemi. Na baba yakusho. Ya kujonga ngapha. Sisi kunjani? Ungubani igama lakho? Igama lami ngwakhona. Uhlala phi? Ngihlala lapha eMandela kodwa ekhaya kuseMount Freya emvuzi kumntwana. Utata omncinci wami njengoba ubona uX ufuna uX ancede into ancedeni. uX anceda akhupha abantu abenza into ezirongo apha emphakathini ose South Africa. Into igama lale ndawo le section. Kusemandela lapha ezone 4. Okay, ngiyabulela sisi. Uthe ungubani igama lakho? Nditheni ngwakhona noSipho Jojo's ngimakhadebe isiduku. Thank you sis Khadi. Enkosi. Bueno, siniseni abantu bayoprevent. Labazala bangala bonke bayalingana bonke bangaka. 1 2 1 2 no.
thina silulusuko Hayi man, ngulusuku oluchophe kule ndawo. yabona ngoba No, ndibe ingoma pha. Nivota kabini. Nivotela uXolani for Wena for ntoni? Vile ngeforum Bazosibaleka. Bazawubaleka. Baleka ke. Ugqiba kona uhlala esihlalweni nizodla phansi. Yebo. Abantu abapula amawindi, abantu abapula amawindi.